Naana Brown any Ng3g3 Santiago thrɛαtɛn on thrɛαtɛn Rev O Bempah no chese nipa bibiri na anaba be react to sa ensem no abusuanya asem keto akra yes social media no so dare Ng3g3 aba be kasa sanso so ana chese Natina so aba be react Amankrado mu na so aba be ka ho ensem na damna pia ana na chese omo direct sa ensem no de akokoma no ne Rev O Bempah diamond so de ne reply aba chese busuanya asem keto akra anoden yebeko ne yakwakwehwe sansem ni na ba mesro say any dim ubemia subscribe button no so na womia ayebe na e won channel like video no so na bibia anya kama pa yes Santiago ebe posti ade wetu ni page na wo kirima wo chese se damona pia anhweje na chese okoswa de oye na se obuli omo social media no so a anhwe ya omo de omo abufu na ebekokodru na se omo kokko gu Rev O Bempah so ma chese omo tutu bi ye pa edema damona pia ekiremu se anhwe expose o ma be expose Rev O Bempah na be west amomu ni na ana chese Santiago obeka asasimu no beka ya pe nipa bebre na ababe kire o madwen diamond Ng3g3 Naana Amankrado ana chese abusunya medomo ensem ebro na yebedi kan akwakohwe Ng3g3 ne diamond die no yewi ane akọ Amankrado ene Natina so de no so na yakwakohwe ho na bibia kama pa yes abusunya ebra chese Santiago be post sa asim ya pe anche ana damna pe a eba bonti me make post na ni post obe make no say Santiago kwasia boy, was it Rev O Bempah that asked you to strike my page? More exposed about your fake life, marriage and Nana Pio this weekend. Na chese damna pia chema chese enye Rev O Bempah ene soma Santiago ene ne yere Naana Brown say almost strike or no damna pia the Facebook page. Nti this weekend idiom chese odom obe expose omo pa chese enya sam keto Nana Pio nsem ne fake life ni chese amaware mu nsem ni ano or babe go social media so na chese yin na yehu ensem potia ekoso ewo Naana Brown ene Ng3g3 Santiago abrabom no we no ana chese obe posti audio na audio no be posti ye de be kwa kuti ba asema na caption or throw editor so or say coward strikers stop playing victim and face your boss if you have balls. Yes, that's all right, man. Yes. Or say, me promotion de mu ama mo suanyansa star biabi na pio ambassadors ana chese damona pia ebe chro edito ni page ana so audio no be posti na audio no asema o chro to so no say press play and tell Santiago kwasiato and asibi lizard that almost ukra na me no more yenti abusuan audio no yebeto aso Facebook for me sweetheart a friend me a bon komo phone so for about 2 hours almost an hour and a half to 2 hours then I'm in my Facebook because I was on phone. Ti me wie ya me ba be dey na me say oh me ma Facebook e me hwe de ekoso ansamada. Ma ti se kramai ba bia ni mfisusa. Play victim hey Santiago na momo nim se mo mfisusa na mo be strike me page. Mo nim se mo mfisusa and I'm mobile striking me main Facebook page no. Hey, some catch them the page now more than monsa Canada. More than monsa akami so. Because the page represents my brand. It's a fair na me be expose mama won say me di mu true mu ne monsun mu niam nyina be ku abonten kwase afoi. Hey, Santiago. Fiti ochina akọ every day weekend meba live. Watching a Friday Facebook for mon try me live Saturday and Sunday ebe ye pin so me expose mu true mu kwasia wan ye di ne yire chen no wo Ghana ha Santiago wan ye di ne yire e chen no wo Ghana ha kwasia reverend e ka cha mo say mo me strike me page papa Bempah ne two fu say strike me page why are you bringing his name into it Fin what's it am de be ye ono agese munu maduro kwasiafo mienu so bitua no ane yakwakutie ede aba chese damna pia wa hitia chese ochima na one ne sweetheart yekọ ana chese na wunim de na ekoso kra wo social media wo beda na o se o to afa social media akwahwe de ekoso obaya sa Santiago omo ma be play victim play wa ha enya de a obehwe se bibisa bekoso na chese this weekend e be pinso ne kroma ye pe obi a se me predase di ne yere pa na Santiago ana yidi ne yere pa ewo kuroma chese damna pia ebeka sansem we na nye we pe ana okan ye yenkotie ni video ba ko beye edema Santiago ene ne yere Naana Brown ye ba ye be koma Ng3g3 so ensem so Monfred the nation's most cheapest ashawo kobo wife oni ni jumbo lazy husband no Monfred mama me hey Santiago
When I said the Rev O be na small say be strike me page ana. Huh? Rev O be na small say be strike me page. O don't say be come me page na me prove it ma. Wa ko gina o play victim. Say na Rev O be ya. O ya be den. Wo ya obeye den. Rev O be na ka kire wo yire so mfa ne twenchicha na. Rev O be ene ka kire wo yire so mfa ne twenchiche no ma ne bodyguards mu bi nkodi no. O fomate wo ye twuma na ahwa o yire as a bema anka yire be kwa sesere nkrofo scam ye di no e de indomi nyina edi no kapito me se wa di na una na fala wa we na be kire ntokro deda ne sisi echi nyina otimi ba a be di na ye otimi di na because me da mo me di mani ehu sa dimples na sisi ni sisi echi ne da manase so abe confirm it is how it now be na manase kra be bo ki se osofo ne na awo na ono kra di me yire a manase di obi enim se mu di mo ye bloggers ana mo bubo keys inti manase kra be kan sa asem obi an take ni serious capito amount ameka hwe but me ne capito yenye bloggers na me ye witness say capito ne me ene wo yiri nyina atena akoko vanilla no monsa owi a na odi nesinike mu so okosi no no ko renance odi na be fia boa so bi no ne akwa kwhwe about musa aye pinso yes aye dam na pia ne koku apai e ma ti so tie ne kasa ne mu ati musa bufu wom yes uti musa asem na aye Santiago betwere se aye dam na pia bibia se be prayer so de ne gimi na podam se ma ekokonom ahwe ono so ede ni energy na bekokugu aye Rev O so Bempah so no sa asem no akoda ma hu ye ba ana ache so ono so ede aye ne reply aba ache se nsem no ni na akwa koye nsem bibiri na wo social media so na mami gege mo enso so aba abontia omoso oma be react to sa nsem we na abusuanya asem ketokra mami gege abetubi abe warning aye Santiago so wonim no de na asem ekọ aye Rev O so Bempah so se do besinya to de amane woni ne yere na wanyem na omukro mu hu a omedwa Santiago se de Santiago o se de Santiago mami ka se mi nkyerɛ mami gege me metena ha me ma metena ha e medewo se pie bra ebedidi Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah temu me ko jina babia ende min ko jina babia ende wo Santiago se wo ye be ma pie bra bedi Reverend Isaac Owusu Bempah tem na ubehunu ne ye de be ye ana se bra na be disrespect Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah na behu de be ye odehye etisen by me ba be Kenya sasema kirewa mo atiase se Diamond appear onye Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah wone wo yire mo boss Diamond appear ni din any Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah until Reverend Isaac Owusu Bempah fie oni dini fie Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah oni control o Diamond appear so se wone wo yile di mu Jimmy wone mo yile adi mu Jimmy ani mo ni bra ne makohwie ene mo hu adwi na se mo wure fi ni mo de aye Diamond apia na Diamond apia gusu bomu lemu yama kekaduro de hye moto fue na wani so biriwa menkotia wo se obede de Diamond apia ye no wo ba abehete Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah hard fa wano kotwitwi wutu mu bin se wanka sa wonka sa eba cho mun share video ni mame oso beden o ba Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah hard o katrema enko wanumu o katrema ye wanumu ma se na nkwanse nyama ye hwe agu table so o ba Europe ho a wo be nante he ye hu unai bonkum a wo de ahye hwu ene won tade a so chewo ene mu hu fi bi amode ne nanenam ya ti se de mu kotu mu awo kokko ase abu atwan aponche kramai ba o se de wuti bi face Diamond apia kawano tum Diamond apia will be forever mo boss Diamond apia will be forever mo one wo yere boss e ma wure mfi se wo yere na odi wanchi wo Diamond apia fie Diamond apia the boss lady is going to be forever
mo boss because Diamond appear one we wuntimi nkyere wo mo hwe wuntimi nkyere Diamond appear one we wuntimi nkyere wo mo hwe me maami ngege me mama tena ha me there will say oh your ba na we bema pie bra be di Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah me mama there I would never do that ba say crazy ehia bo afa wadwenem na se etu utukuro no a etu ehwie no wetimi dia bani nam Europe wa keka mo asa dia koduru Ghana me say na se wansua nyansa na se wo baabasia mako strike the page na obum akobie foforo left and right na wodi hwie mu nioma gu abonten etwitwa mani so left and right ya dia ujimi mu no betimi di utukuro pacha na tenase afa pen ne paper abetro ato wall ho sesen Diamond appear na busia panyini wo ho Diamond appear our family members ti said Diamond appear wa ko strike Diamond appear mo betray Diamond appear e kwan a ye nyina ye ti social media so wone wo yire e betray Diamond appear e kwan a wone wo yire e de Diamond appear fast no wure fi on and our bounce back or hit it back. Who died Diamond appear the busia panyini any ni fear for Aba betro comment. Baba betro comment say Diamond appear etokosua obe hated one Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah heart. Media men there will sebra abontin bedidi papa natem. And I me there will say we bear my bear this bear that you. Ba se wa ma entampe no ene apeteshina ne wo yiri bubo mu no antete mani so na wudi Diamond wa pie chi no akọ atake Diamond pie mo ne ne wo Ghana ho na wudi wani enso ade eba papa ne so a na se wo hete hard ya ye be hete hard ti asemra me ka kire wo ya mun share video ni mami ya pese e ma woti ase se uma wani so biriw na wantwa wani anhwe wabusua panyini na wan consider se wabusuam ni petitiru bia ni wo ni pakase bia ni wo a ni tipen ene ne seso edru papa Bempah media me se me medeo se piebra ebedi papa atem ba se wan hwe na wani so biriw na ma utrumu kuro ne keka na musuo nkan na ne wa atake wo no wanko atake no na betra ho beye wu konkomua umu a ebu achacha wano na wo beka ase wo be hit hard na be hit hard no fa wano enis fa otunisi wo na fa wano twitwim so abusua no ana maami ngege ababeta na adwen e de ache Santiago ene ne yire Naana Brown na chese wachirima chese damna pe abekoso ayo mo boss enne wochena anytime bia cause ono Diamond appear eye Naana Brown ni ku Santiago omuntimi nkyere na hwe ode no ana chese social media bo munti no hwe ana chese wo manfa eye Rev O Bempah ama me frafra sanse benyesa dwuma ono maami ngege de bedi omo no enyasem keto akra na abusua aha ana natina ene eye Amankrado so ensem ebem natina ehun eye post na chese eye Santiago ememeki yape ena chese abusua ono so ebe make caption. The caption be make you say Santiago try anything stupid on Apostle Dr. Isaac Owusu Bempah and see what will happen to you and your pregnant wife. And just wodi eja. And just wodi nsana aye macho no so atwa so na just wutimu say aye kodwosibo ne niabre pa say Santiago nim de wonim no try any semi predators stop it in there. Dwuma de bedi no social media so japa ana ode beba no so na eye kodwesibo ebe posti we ape ana chese of Amankrado so eko capture ana so ko screenshot eye kodwesibo ne post no make yenom ana no so ebe comment wo ho ewo eye no so ni page asema eye
Amankrado bɛkan no say Kwasiampeni Koyosibo always praying for people to insult Eja only to get money from Oluman for living. Odwan fa wonsa koye adwuma. Nobody will fight Papa Bempah. Ehu ana chese eye Amankrado so ebe make post we or call screenshot eye natina post nom ana ono so be man caption e the to so wuchirima chese eye Koyosibo de na die wo pese oyi ni na na se ne mpa ya obu ni na ne se amanfo beba abonte aba be di Rev O Bempah tem no aba be defend o defend wi ana o de akwa jiska e wo Rev O Bempah wo Amankrado asema obese ochere no na we ape ana chese eye natina so Koyosibo ono so ba abonte ana ono so be reply eye Amankrado na asema obeka che Amankrado ni na o say Kwasiampeni Jimifo Amankrado apache tintinto. You told Santiago to threaten Rev O Bempah with insults, and now that didn't work. You are out pretending. Nyamin chiaoka anachese eye natina so ebeka asasemu ede to say yepe obi a chese wakoshe eye Santiago achi a eye Amankrado mom ana akokoshe eye Santiago achi se ombra bonti emedi di Rev O Bempah atem na chese anya adwuma nti ana chese wabe chena eye social media so a chese why na adwen se ase onim asem no hwe na ani na Nyankopon so ehwe na Nyankopon betua nka ewo nyuma wodi ewo social media no so na busua eno ana chese eye Ng3g3 so akwakofa eye sa caption no ana chese sidi wasie twapo Amankrado na busua enyasem ketewa to bi e de akomane Amankrado left and right ama chese bi kwampo asa akoso eye Naana Brown ene na eye ni kunu Santiago so yentie yeba yebeto aso na mama menko post na apache akofa abeto no apache mesesa me ma Ng3g3 yi utimi nwro watale fio adwuma a wo na woye suban a wo na wuwom emfa meto Apostle Ng3g3 so Apostle Ng3g3 oya asumdwe hene womo a womo ko amansanten we so agisika epefem eye nhwehwe animu wo nipa animu no Apostle na Ng3g3 kofidi amono ba Apostle Ng3g3 onka ho Apostle Ng3g3 has set a lot of records. Ama ye hu say odokan no deda Reverend Dr. Isaac Bempah. Santiago se we huria this time around ubepe baby esi usibre na wadwen wo ho no abompa ye se wo yene na wafa afuro no nyame de ne besue wo asomdue mu na ukra sa wo yiri okọ awoso no ama back ya ukra nka wo mfa ho wo yiri a waburu nua bebrebe aburu nkofuo nua yi wo yiri ya wonyim ya waburu nua aburu wo yiri nkokọ akoso no okọ wo no ama bie mu anka ya ode because obey ikura wo mpene da eyi ya frane say Amankrado abetro ade bi to ho Amankrado ebetro ade bi Apostle Ng3g3 ba ye wa medai Santiago wa medeno the okan ye ne say Santiago try any nonsense on Apostle Dr. Isaac Swatiase sa wajimia oba wa meka say wo ye bema wo ye say ya wo ye this ya wa me provoke no ba se wutiri ni fie Santiago no ba abesia didi watam na bekwa atake na busuafo no wo se wo be hade papa ne hade eno ne ma eye Apostle ehi na Amankrado meka se mientia Amankrado pese wo kire se Apostle na Ng3g3 odidi Apostle na Ng3g3 atem owie no say Apostle Ng3g3 Emma enkofo edidi pese enkofo didi papa atem na okon edidi sika Apostle Ng3g3 entra media we so nkonyi sika o omo a wo mafu deshe do so te se wo apache wafu sene ya sansan so na agumu wani ase ya hyehye nsuonsuo wani ase aba totomu Kwame Mike wani ase pafo Apostle Ng3g3
ɔde ne nsa yɛ adwuma hwɛ na busua apostle entry on se won tena ha ema obi a nye den emfa ne baby mother bi amfa ne nkocha support da oye adwuma hwe ne Matria University won konto kwanyi sika wani asem pempe Amankrado kwasi ampanyi ni jimifo wachiachia kwa se enebehi kotokro Amankrado wachiachia akwa se kotokro ye de tianka wo nebehi kwasi ampanyini emeyi watali fin fa mehye menua bema no emeyi watali fin watali mu mproka watali mu fin bro emeyi mehye menua no emeyi weni ase nkyene mehye menua bema no na wona wotena ha wako agisika wona wotimi kurutu bloggers edi asam na wo ukoka chile Ng3g3 Ng3g3 sheda emedi di papa atem na eyese de wu be differente na papa tue sika na no ma Ng3g3 kakra di odi aye beduko bi Amankrado odi aye obofo odi obi e be pie social media bacho mo fan cheme makachi code kakra mo fan cheme kakra audio pie be pie Facebook bia yehu audio so epie audio so epie rade me da wase na mi shraw what is audio bia pie engege ekrutu obi tu si obedidi sofu penyiri bi atem no ode abe wabe defend agisika da bi nati na wati audio so anati na epra ne bone afa papa Bempah ho even po ebire bi atwam apostle Amankrado efiri se wo start bo apostle audios no wetimi abo audio different bia apostle proto ana all part ana wo shebe bia all proto evil ama Reverend Dr. Isaac Bempah there be o but wo de senye wo bofo audio a bedu kobi de kire Ghana asofofo a udi wo machi free Ghana wo sheda mankofo bo adwuma to wo mo so timi kofa ema ne mema nyina ko gina baabi si yen sheda meka se oni sofo bi akoda enanu audio beto abonten apostle so ba life a bomodia na yi sa audio we pie maye audio beto abonten Amankrado ugina fon so eka kire wo baabasia se me soma wa mo akwa ye adwuma bi e wo sofo bi asori amaye u bedura sori ho aye be kire oni obeye me be soma adwuma bi ba Amankrado audio da abonten a woni ma basia hihye adwuma woni mema basia hihye adwuma eto Ghana asofofo so wamu a wo suma me ye de enipa emo ankase ekwa hihye wo ma sori asofofo a backdoor wo blackmail wo mo wamu a wo suma ma basia e de seti asofofo trap wamu a wo suma nkofo yemfa nkukuo yemfa nuro yemfa bansere nkohye asofofo da ho sebe ya obi ubesuma presenter bi amana kore na wodi apa betena se defend na sika ne ba wanya bi atafre wafuru droswe wani ase pokompoko se me ma mi konkuom amedofo ba share video no me share danche Amankrado wajimi na suanyansa se me ma mi ngege me mete ha apache engege sami engege mete ha there is no way say me nua kofidi amono ba kwadwosibo Rev O bobie oba ro empro kantade oba woro wontade mu fin boni a wona wudie
Wobetna ha be penti apostle na nantwi black. Kwadwo mame nka se mi nkyere kwadwo. Oda apostle entry. Me say unua mame ngege wa ha oda unua ba na wobedue. Abache kone kope unua ba o. Ko ne kope unua ba. Na wope nua ma ne so aye wo mu yie. Mimi nua ba ma kofidi amono ba kwadwo sibo. Untimi ntane wo Facebook ha. Agoprama we so untimi ntane no. Eka me maami ngege eka me blood ya agoprama we so ade me nuane nyeye. When it takes my blood to defend my brother, it takes my penny to defend my brother. Apostle Nanentwi, I will defend my brother. Me kama what yase ya ye dina say ye mai ni emfi mu a enya say ye you busy na ye. We are family. Apostle is a family man. Ngege, I have to take Oboy Ngege to school before Ansana. Oboy Ngege every time obe do school mu 8 o'clock. It is somebody who send me free kwa ho bana mi ye video wa. Na me di Oboy Ngege ko school 8 o'clock. Na by 9, 8:30, 8:40 something. Me nam kwa ho na mi ye video wa. Na ma Oboy Ngege ko school. Na Oboy Ngege nya ko school no. Na adaji wo ho. Na nya se emergency call bi beba se besene kwa ye adwuma. E kama wate. Sa me little time, me little thing biano. I will use it to defend my brother. Apache, me say, Santiago, ne ho nye me hiyo. Eche wo apache. Santiago na opie ba ye beka say, Diamond appear. Enti, opia ba be hete papa ne hard. Wano wanim say opia, na obebo papa ni di ani tibete. Santiago knew it. Santiago noa. Ni sisi bowiem na ne katre ma bebrebe se na nkwansefo brebo 40 kilos no. Wonim se wo pie ba bonte a ni tibete. Santiago nim se wo pie ba bonte. Ebe disrespect Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah Ng3g3 maternity. Efiefo mpa yenkasa abonte so fo mefanko me ka mama tiase me ka ne eye me papa Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah. No matter what comes, se me ne me papa no entamu betete, se me ne me papa no entamu ntete. It's nobody business. But the only thing I'm not going to allow, se me ne me papa ntamatete, and I say me ne me papa ntamutete, and I say me papa flefun aflem say Ng3g3 eme kama semu wo Facebook biem. Ng3g3 eme comment kwa mami wo Facebook biem. And our social media ensiakura me defend me. I just want to make a police station, and I just want to make a court. Because the one thing me Ng3g3 I will never tolerate on this social media. Semi papa ne ti wono wodwene ne ho akora. Na wo bi be kwa koka ne ntokwa. Na wo be fa ho aba be disrespect papa no. Me wo de me kokọ to kura se me defend no. E ma me moni din ma boni din ya. Ofra me court to kura me ba. Etitore bi ana obi ti baabi, enkofo bi ti baabi no mo ye ena ma Ng3g3 ena ma Ng3g3 na eyi papa no aye me papa no wopam kura kono de meko. But I will never allow you to disrespect this man or using social media to tarnish him. And yeah, papa for telephone flame say Ng3g3 free me soko me ne why aka me nkasa ho biem. Why you say what disrespect me? Ng3g3 why you say mommy di biem.
Ng3g3 me no to nkwanta ya paya. Papa ene basemu. Me maka aya na nkofo bi wo ha na omo play. Me Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah. Upe dinchine boto. Utimi mama ne me papa nente o. We are talking about a daughter and a father. Kone kobusa back door. Obo bona agye me. Dear me suminim as a daughter. Meka as a daughter. But dear bakwa me. Se me damochire ni ade mi ko chef jim. Now papa ye innocent. Now be use social media be tarnish papa. And I say akokora ote the baby dwene ho olumai. No meka wo. Now say what Ng3g3 ho the apostle ho, what the obi ho, what the dama wapia ho. Enti papa ne ti wo, obaba ba be tarnish no a. Me see de me ko hye mo kire kura, me se me ba be keka bi a kire wansa na de makoshe friji. We are talking about a daughter and a father. You can never come between. You can never come between. O yentetia. Wabemwa ye 2 weeks. Untimi memubi. May you what watching. If you people don't know, there is something going on in Ng3g3 Papa Bempah. Nothing going on. It's a father and a daughter bond. The bond is great. If you guys don't know, the bond is great. And it takes divine anointing to break. So, baby, I'm on a concerning a throne in Nioma. Any Nioma, any post or muchucha try to break the bond, you know. And you may be break Papa Bempah. Any mammy Ng3g3. Nebama Ng3g3 no. It take divine anointing. TM say a chairmantes, and I'm some movie, me was some koda. Namon sono, monene monsono. Sana matimia breaki, a daughter and a father. Nani amo yane die. Emwase. The amoyano acha 2 weeks pe. Can you break me from my papa? You are joking. Ade na wo. Would be break me papa. Even say make it, if you make it to break, if you succeed to break my papa and I, any home pam man who. Se wo succeed to break me ne me papa ntem empo ne ntokwa bem se empo obe shama horoba na utumi succeed to break my daddy and I in pa mano went me and break mano I forget ejuma wo ye nyina wa ye agukwa Seme, so to me, my succeed breaking Ng3g3 any Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah. Who succeed breaking Apostle Nanenchi any Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah. Make sure say, ube succeed a breaking Ng3g3 and now ube pam Ng3g3. Make sure say, ube pam Apostle Enchiano. We know what we are doing. We are not stupid. We are not stupid. We are protecting something. It's not easy. Africa, the whole Ghana. The anointing, the divine anointing, the gift Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah is holding. Even in Nigeria, even other countries in value. Bible can say, Bible can, yes, crack us, we made the ebony diem, it's everywhere. You people don't value the gift nekuta papanintia. You don't see what the man carries. I am defending Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah anointing. Any Reverend, I'm not defending Papa. It's Jah. It's Jehovah. And onyamini me kechiafu onye Papa Bempah tie.
Me mami ngege na meti an apostle Ng3g3 no ate won. Apostle Ng3g3 e defend papa. Apostle Ng3g3 okra bia wo na ba mu buye e wo papa ho. Enya encourage. Mami ngege nti okra bia na ba mu buye e wo papa ho. E ma ne call papa sorry dem. Ema ni konya enkwagye ema ni konya fahodie efli ebusuan kontonkyere mu mpa ja is our rewarder enye papa Bempah onyame ne yen yakatuafo enye papa Bempah yempe yakatua empe ye rewarding free nipa ho enti na yen da so te ya no enti na omo de wo mafu do twetotwe omude wo mu komu nkonka omude wo mu fie hia ene wo mu fie amani hunu ebe gu papa so thinking so omu defend papa no ama omu fie hia tu no papa na mfi wo mu abehunu o madan wo mu no omu kan kwase asem wo papa na chi no omu ba mabu onsa ye ya ba mu ntimi mbuo mesese mu bi mu manage kula break ye ya na man pempam ye mu biya no we will still defend the name of our papa. He is our only papa. Bakope obi aniwo. Me send a gift no. Odemufua ewo Ghana. Eti da bia na me ya na me ka kire Ghana mpanyimfu a ye ba beto aba. Me se me papa no one tu hene. Ena wo si hene. Babru mu an. Babrumu ye wodie wo sin ne babrum nyame adifo no esoma wo mo emo mo kɔ ekoko tu hene esi hene my papa otu hene si hene me besa me ka kire mo ma mo te ase say abatuo ya ye beto 2026 2024 yi se mumu bia mo pa abatuo mo pa di mo pa wene enkone na mo kwanchen obi abedada mo tutu mirika ko Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah na sinifie ni onkyere de nyameka me se papa Bempah ye frɛ no otu ahene esi ahene usi kokromoti keke me pesa me ma oti asese bibi wo wiase enye kokromoti keke enye kokromoti tra enye campaign na moye no enye kokromoti ni nyina aka ho bi ba eteki divine anointing wo Ghana eti we wo Ghana na ye Ghana panyini na propose na we ye ya hwe na we mu papa Bempah kwakwahwe akwa we mu papa Bempah nim tio misi wo yo tu hini si ahene minim ni America now mama membra ma asemo America so Amankrado me pese me ma woti ase enese untimi mfa uhufin ohu a waye ni fin emese samimi nua kwadwosibo emese samimi nua kwadwosibo Rev O bie utimi ma emese san Rev O bie shebre social media ya tete u voice bebre Amankrado for wo ekotwro se na tina percent kofo didi papa atem na obekonto kwade jisika uhunu na tina wo saa wo category ni mu suban fini suban pone a watena hade aye Ghana asofofo wahu audio bi anatina epra fa sofu bi ho wo Ghana wahu audio bi a natina epra efa sofu bi ho wo Ghana wahu audio bi a natina eproto sep irukutu bloggers si yenkodi Ghana sofu bi atem me say sister ya waba abonten ene Reverend Obofo nani abra oni Reverend Obofo enya banta yi nyina no me say ubekom na Amankrado she sister nachi
se sister ni disgrace kwaku bofo Amankrado amai obi a wo da so de a wo wehye asofo downfall obi a awia bo wa wudidi asofo downfall obi a de sound na koda wo pompa sa de beche na sofo bi hu aka obi di asem beto sofo bi so nanka wo be so kamle si wanimu na wa ye unpredictable wa fie kadada de fie no wakunko no afu pafo wani asem pepe wani ase abahye ase wani ase adwe no wa ye wudodo mu kaka wanu mamaman na wote ho na wudi nsemu kwase abema wa wo ma bawi ase a America ban ne bona bongo ansa na watua cha support Jimmy wo kura se wunim sene esi bebo Reverend Azeka usu be hopa ho bai wo na wo hye na Brown wo fli share Santiago ni na Brown wachi so among disrespecting Reverend Dr. Isaac usu Bempah eye neba wo etika wo nkene kwase ampanyini a wafu-addo mese sa wu ntwam wa bi ni sa bloggers nketenkete na wu rukutu wo mu no egege mimi hu wo mu o Apostle entry ne be fi wo enya mi o Apostle entry ne be fi wo sa wo bloggers nketenkete na ho fe nketenkete aya na wa ko rukutu wo mu na wo hye wo mu video wase mi hu wo mu enti kwa mi apache epese me ma woti ase me si video me nche minya be 50 minutes ya na makate no menshada nche so ati ase enti amai suenyansa me ba ha se me ma wo meto emfuturo emu obi ani Apostle Nanantwi on wishe da emani trimu da no on wishe da se obi mlamedi di papa atem no mfa magi sika wo ye adwuma ne yire ye adwuma ne busuafo ye adwuma ofidi ne ma enye UK ban emona takum UK ban emona bongo ansano atwaduane amane me wo UK tina wu ne ma no madidi aye tofe peche kama wan Apostle entry ma o ma ye fode peche twetwe unko a ma yi nkrampan Amankrado o ma nyina yi nompe o ma nyina yi nkrampan o ma nyina atete abrochire ayi nkasen krati America atumi ayi nompe nkasen o ma yi haban o ma chonchum se koko ahaban koko ase bayire kwasi amai eti be pese me ma oti ase se saa de na wo betwero ye e de beto ho se Apostle Nanantwi mom o be se wo kire Ghana fo se Apostle Nanantwi mom ene pese nkofo ebedidi atem na wode to aduane di Apostle entry so on send na betitie ode ne saye adwuma edi fidi ne family so atiase Apostle entry nkonto kwa mfanidi e common ni Apostle entry so she Apostle entry 1-on-1 na ubie ni kabutu a ne kabutu e fine nnuane ene drinks any cookies there be amya mesi kwadwo wasingege enkraninti there be cookies drinks there be nnuane gumikato ubi Apostle entry butu nnuane gumikato hwese ne wasi aye dofo aboba hyehye 10 gram hwese ne ne yire ho aye kama no no so aye tohwe du Apostle eche obi a wote a ekom de na woso oba kamle mu bedi ebeti emankofo bedi di atoma se katira Ghana fo se wo na wakwakwose ufli share we ya chinyane
share Naana Brown ni kuru Santiago to kuro yechi eyene enyene her bloggers ya washe wo mechi including Apostle na Ng3g3 nankasa audio beto abonte wo kire ne kwan a obeba be destroy obofo wo kire ne kwan a obeba be destroy Apostle na ne Apostle Isaac Owusu Bempah enti kwasi ampanyine emfa wo nkwasi asem ni wo Jimmy sem ni watale fi me sha Apostle Ng3g3 Abraham Ng3g3 ka twen na minwe apache amai en ka twen na mi Ng3g3 ansana wabeboki say Apostle Ng3g3 epesen kofu odidi Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah na wabe konto kwa didi obi in Facebook una konto kwa didi me for how long na saying enya no pa na me be ye kakra me ntre me ho kra ma Facebook kesi Apostle Ng3g3 ekọ be say 1 week ni ne papa free mu on see ha Mami can tell say Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah let me misika every month and Apostle every month ye nani payroll so everything we are doing or timika say thank you or appreciate ye and no crowd do so my timi pese me ma oti ase say one more didn't to kwa feedi eye wo ma duane anopa awia na anwumre ekogi sika won kofo ho ebe konto kwa emu odin edikodidi no te se wo Amankrado wo be konto kwa wia na wasoma wo nua no na wabu achacha no so won kono nkogi sika mlew wo nua na no wabu achacha so won konkogi sika mlew no na wasoma no na watwi bia obi mfa asem meto sofu bi so na be defend na kogi sika no kodidi Apostle na Ng3g3 on dependent social media sika on dependent social media fighting to kwa everything Apostle na Ng3g3 is doing for Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah no korebi awu so abusua no ane yakwakuti ede aba achise maame gige na nani abre paaye wakeka na adwen pa achise Amankrado etimi kobo pa anaso otimi kache Ng3g3 kama Mohammed o kache ne se ko ne kodi Rev Owusu Bempah atem na membra na me defende is called bema me no ne ache na achise dwuma utim sa Amankrado no oje ne dada agu social media no so na achise obi kodi obi atem anaso ono ankasa bopa na wa ma obi akodi asofo ni bi atem na be jejinam no defende ne kama pa wi a na akwaje sika kase pa wi a na oso kakra obetiama no watiama no wafade aka no na ono so adwuma oye wo social media so odididi no mami gigi na echeche na asimusa me de minim se no kru se nya no kru but ni na no ye wo social media no so no kra bia no de APP de ababonte a chese busua Diamond eso aba be reply Naana Brown ni ku Santiago Amankrado so aba be kabi achirima Natina ana chese obompa ese Santiago be ba bi di Rev Owusu Bempah tem na ase Naana Brown be ba ponte abedi Rev Owusu Bempah tem ana chese Natina ne mame gege so omodom reply ebe ma Amankrado Naana Brown ni kunu Santiago agusu abetumi achire wadwen our comment section insight GH mesro so me subscribe button na obe mi subscribe button no we mi bell na e channel like video no so na bibia enya kama pa na me do besi nyagopon shaw na afeso onyo kese se o chembe na aka no makra